Kraj oko Sanskog mosta bogat rudama i mineralima obiluje i izvorima toplih i mineralnih voda, kojima se po tradiciji pripisivala oduvek lekovitost. Najpoznatija od tih banja je Tominska Ilidža, otprilike na pola puta između Sanskog mosta i Ključa. Za vreme leta oko izvora i nekoliko zgrada ove male banje stalno je živo. Kako nam rekoše, ispitivanja kompetentnih institucija ustanovila su da je voda jako mineralizovana. U litri ima 3 grama minerala. Sadrži radijum i radon i vrlo je radioaktivna, čak više od poznate banje ovakvog tipa Momin Pohod u Bugarskoj. Preporučuje se za reumatične, nervne i kožne bolesti. Banju održava osnovna organizacija udruženog rada Grmeč u sastavu agroindustrijskog kombinata iz Banje Luke. Ima 1 otvoreni i 2 zatvorena basena za muškarce i žene i 8 kada. Kupanje u basenu plaća se 5 dinara pola sata po osobi, ali na čovjeka ne dođe ni kvadratni metar prostora. Smeštajni kapacitet je minimalan, svega 20 postelja. Međutim, kupa se po nekoliko stotina ljudi, kupaju se 2 puta dnevno, a bilo je dana kad je zabeleženo preko 1000 kupanja. Očekujući red za kupanje, gosti se odmaraju na travi ili se okupljaju oko 2 izvora. Na jednom ispiraju leči, kažu, konjunktivitis, a vodu s drugog piju, navodno pomaže kod anemije. S druge strane reke Sane, njena pritoka Sanica, nešto pre ušća, preliva se preko povisoke kaskade. Njenom obalom vodi uskotračna pruga. To je jedna od onih koje su ove godine prevezle svoj posljednji voz. Bilo je